NEMA Kyasioni Ikombe Subkauntini ya Yatta nimanengane kilungu cha mithenya ili kula kwisila kwisila Deputy County Commissioner wa Yatta Lilian Njagi na muvea wa NEMA kuvingwa Kware imwe ya kwinza mavia kisioni na inavikiiye na kuvingwa mithenya mivuthu mivituki.Enenthi aya matongoewue ni MCA wa ward no Frederick Kitetu metula muti DCC uyu kwa kila meuweta selikali tetenekonia mwene nthini wa ukolania wa mawoni kana public participation kavindani ka kuvinga Kware ino. Joseph Kitheka ena mauvombe ange. NEMA Kyasioni Ikombe Subkauntini ya Yatta nimanengane kilungu cha mithenya ili kula selikali kwisila kula ku DCC wa Yatta Lilian Njagi na muvea wa NEMA kuvingwa Kware imwe ya kwinza mavia kisioni na inavikiiye kuvingwa mithenya mivuthu mivituku. Nyene asio kula kwi Madam DCC na asuma NEMA. Nyeta MCA we Ikombe na andu makwa ma Kyasioni taunenga mitheneli uni wachumwa na mandi na mwae mauka uvingwa ingi kwa leno. Nyeta MCA we Ikombe na andu ma Kyasioni tuyandamana na mwae tathina tuyuka tuivinguye kwa leno na nini wewe na mubango wao tutumia asikali ili tuyukia mabuti. Enenthi aya matongoewue MCA wa ward no Frederick Kitetu metula muti DCC uyu kwa kila meuweta selikali itanaakonya nthini wa ukolania wa mawoni kana public participation kavindani kala mekuvinga Kware ino. Ta mheshimiwa ninakuniwe simu kuma iyo na andu makwa makuma kundu kwitwa Kyasioni manambea Madam DCC na andu ma NEMA nimanokie Kware ila si bandu beta wa Kyasioni na manoka manabunga na nye kindu kimwe ningulalamika. I'm very bitter to the DCC nundu nyeta MCA musakue Ikombe daneni consort na nikinaile itenesa nundu andu me Ikombe ni mana masakua niye kindu chonde kila kikwikwa Ikombe ni manaile tha manani consortiye manoka manabingi andu makwa Kware alama kuna Kware su mayumia mavia nye kindu kimwe kilangu nene DCC nyene ndatunengane ndaiya nikwithoyika kila kindu ni wailo ni consort nene ukie bandu ba nethia kana Kware nuvingie nyetu ina thina kwi kundu kula natembea karibu na soko na maleluni. I've no problem kundu kula kwina environmental hazards nyendina thina na ku DCC lakini ndutoma kuka kukwa kwa kisioni no yuka ukazia the exercise yonthe ya kwinza mavia Kyasioni ni wabunga oingi meuweta kuvingwa kwa Kware inota ukuno kwo ni kwitha nivo methi tumayunya liu ondu mwa kusomithia ciana cio na kuvingwa kwo ni kwothothia siko cia uvungulu wa muo wivo ungi kisioni ki. Nyeni mwikali wa ba Kyasioni nondu lona twithiye Kyasioni nuna tuzanyithie nikwitha nundu ona kuma tambia kwa wiyothu ithiti yao nu nikwitha nundu indina bingiwe Kware ata bingiwe Kware nivo tuiza nivo tuzomethia cia nivo tuea ciana na nivo tumazia maendeleo mandu eno sublocation wa Ikombe tumazia maendeleo ba ona taxi ni tunenga nayo ula uthukuma ula wazawani maloli kuma ba Kyasioni kuma wa kana guko biko monde itete ikwela ikuthukuma tuinara tegweka twina thina na netegweka ila ngaba na wito wabina ndeti na selikali yonde uketubingwe Kware nikana tonondo teguthukuma. Joseph Kitheka ngilivoti vilingi wa mauvo Mutongoi TV.